Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. Moi boas festeiros e festeiras, xa vedes, a finales de xullo aquí na Carballera de Santa Lucía hai un cheiro especial. Entre a leña de carballo e o cheiro a carneiro espeto, toda a comarca queda avisada de que en Moraña están festas. Benvidos ás festas do Carneiro Espeto 2025. Pasando o domingo traballando, non? Bueno, como todos os anos que vimos por aquí. Cantos anos levas xa asando? Non sei, moitos, 30 anos ou máis. Madre de Dios, cantos carneiriños pasarían polas vosas mans?
Neses anos pasaron moitos. Hai centos deles, miles ou millores xa. Hai 202 aquí. Dentro dun rato verás aquí a Carballeira ao completo e, bueno, xente que o ven a pasar ben a degustar isto. Bueno, a ver quen é o que se atreve a decir que a xuventud non traballa, mirad isto. Moi bons días. Moi buenos días. Como te chamas? Martiño. Martiño, e estás asando hoxe aquí no Carneiro Aspeto? Sí. Madre mía, e iso, como é que estás asando? Estuvo mi abuelo, está mi padre ahora y ahora estoy yo con mi padre. ¿Tú ayudándole aquí a asar? Sí. ¿Pero llevas desde tan temprano como los demás? Sí, desde... Me metí aquí más o menos con los 5 años, a ayudar a papá. Madre, ¿y te gusta a ti comer el carneiro? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? El zanco. Non hai dudas. Hai relevo generacional aquí, Xa leva desde os 5 anos, tamén eu, xa desde... Imos casi iguales, os dous desde os 5 anos empezamos a vir. Ves que a xente queda a gusto, que vai contenta e que eso é un placer tamén. Bueno, algo me chivaron por aí de que este ano foi un récord a hora de vender os lotes. Sí, este ano acabou o cupo moi pronto. Bueno, pero xa leva varios anos tamén que se vai acabando. É abrir o cupo e nada, 15 días, 10-15 días está todo collido xa. Bueno, se non están os muñeiros non hai carneiro Aspeto, Hombre, isto é unha hegemonía, generación tras generación, Tino. Digo eu, estuve agora con un compañeiro que ten aquí o peque de 5 anos xa traballando. De 5 anos, claro que sí. Bueno, que como levades este ano? Récord de ventas aí? Pois este ano, a verdad que sí, cerrámoslo antes do previsto. Temos 202 carneiros aquí asándose na Carballeira, nos cales 150 van para os comensales aí e o resto, para particulares, para as casas ou para a xente que ven que pode degustar e levar cuartos e comelos por aí pola contorna. Ah, que ben. Abrimos un lote desde o Concello, abrimos os lotes por fecha e este ano muchísimo hubo que cerralo antes do previsto porque en cuestión de 5 días xa estaba todo vendido. E a xente pode chamar tanto o Concello como as distintas caixas e bancos que hai en Moraña, xa lle informan de todo, fan a transferencia, reservan a mesa. E o último domingo do mes de julio a comelo aquí debaixo da Carballeira de Santa Lucía de Moraña. Pois a disfrutar, pois aí quedadito, xa o sabedes, non perdades o tempo, po ano hai que reservar con tempo, se non quedades vos sin carneiro. Bueno, estamos con un home que leva asando carneiros desde que me días que 1 metro ou menos. Por lo menos, sí, desde pequeniño, como facía meu abuelo e meu pai e todo, xa levamos aquí desde moi meniño. Ti xa eres entonces o terceiro relevo? Sí, debe ser. O aire perjudica vos agora? Sí, perjudicanos moito porque nos anda arredores, por de arriba a lavareacho sempre un pouco máis, sempre é moi distinto. E o tempo falamos de 6, non? 7 horas. 6 horas, sí, aquí damos algo máis porque son moitos, sempre levanos máis tempo, botalos ao lume e todo, para atendelos levámonos máis lentos, por eso damos algo máis de tempo, pero sí, entre 6 horas e así é a media. Ganas ya de catar. Pero mucha gana, con el olor solo ya estamos cogiendo el gusto. ¿De dónde vienen? De Madrid. ¿De Madrid? Sí. Madre, ¿es la primera vez que están? No, yo soy nativo de aquí. Lo que pasa es que vivo en Madrid hace muchos años y me gusta venir todos los años a la fiesta de Carneiro, claro, que es lo nuestro. Pues mira, yo vengo de Italia directamente para ver el Carneiro, sí. ¿Y es la primera vez que estás aquí? No, estuve aquí cuando era muy pequeña, pero ya digo, ha pasado mucho tiempo, así que hay que volver. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva ahora de recién llegada? ¿Cómo ves la...? Pues bastante particular, o sea, me parece un evento muy suyo. Muy suyo. Sí. ¿Pero vas a comer el carneiro? Claro.
¿Sí? A eso venimos. Y por aquí el caballero. Yo soy el padre y bueno, pues he aprovechado pues igual para decirle, hay que coger las vacaciones este año en la fiesta del carneiro y aprovechar a venir a comer el carneiro. Es que Galicia lo que triunfa es la fiesta gastronómica, donde se hace buen paladar. 4 días hinchados a marisco y ahora carnero. Pues para mañana postre. Eso es. Venimos de Asturias, como todos los años, sí. ¿Todos los años están aquí? Sí, normalmente sí, es el 4º año. Todos los años no, pero es el 4º año ya. ¿Y qué? ¿A propósito de comer el carneiro? Sí, bueno, turístico. A probar ya el fin de semana turístico. Pero no se llevaron un lote, entonces no se Sí, tenemos mesa, sí. Entonces van a degustar hoy el Sí, carneiro. vamos, siempre nos sale muy bien. ¿Sí? Y bueno, venimos a pasar el día y estuvimos ayer por ahí, bueno, bien, muy bien. Moi ben, chavales, xa vedes como está o ambiente aquí na Carballera de Santa Lucía. Non vos perdades detalle porque imos seguir falando ca xente a ver quen nos conta desta festa tan maravillosa e, por suposto, do protagonista, do carneiro Aspeto. Bueno, ¿de dónde viene? Desde, ¿de dónde? Oh, de Nande, from Estados Unidos. Vivo en Cangas, en Vigo. Vivo en Cangas, en Vigo, aquí now. But de Estados Unidos. Estados Unidos. Sí. ¿Y el tatu? El tatu es asado. This is wonderful, spectacular. Un espectáculo. Spectacular. Festeiros e festeiras, nós seguimos aquí en Moraña na festa do Carneiro Aspeto. Ímonos tomar un respiro para ir a publicidade. Non vos olvidedes, 986 71 0741 e estaremos aí para gravar a vosa verbena. Ou un correo a defestanfesta@canalriasbaixas.com. Nós seguimos aquí un ratiño de festa. Organiza Concello de Moraña. Bueno, aquí seguimos festeiros e festeiras no Concello de Moraña nas festas do Carneiro Aspeto. Mirade o ambiente que temos aquí, é que isto, mires pa onde mires, está cheo de xente. A xente está esperando os lotes, esperando a comer, e nós imos a seguir aquí para enseñarvos todo o que ten o día en Santa Lucía, en Moraña, no Carneiro Aspeto. Vamos que non queda nada. Bueno, moi ben, ademais fai un tempo espléndido, o cal é o que faltaba para que isto fora redondo. Fais apetecible o carneiro? Faise, máis estas horas, están aí a puntiño, pasa que a veces non nos damos conta do tempo que levan aí a xente traballando para comerlo en menos tempo, pero vale a pena, a verdade que esta festa colleu moitísimo pulo, ten moitísima personalidade e dá gusto vir aquí. Dá gusto, verdad? Sí, señor. Ten un cheiro especial, diría eu. Efectivamente, un cheiro, bueno, o que estamos vendo todos aquí. Despois, os que nos vexan na tele non van poder percibilo, pero xa solo polas caras da xente, xa se nota que todo o mundo está disfrutando.
Pois moitas gracias, a disfrutar do día e a pasalo ben. Moitas gracias, igualmente. Abanicabas aquí a bandeira. Sí, señor. Cóntame. Pero porque me mandaron, Peña Espeto de Moraña. Sí, señor. Cantos sodes vos na peña? 320 ou algo así. Mi madre, ahora a comer o carnero, imagino. Si lles deixo algo, sí. Si lles... Non che vou decir onde o meto. Moi buenas, bo proveito, chicos. Que tal por aquí? Ela, moi ben. Bueno, xa dixeches moi ben se hai algo esperando o carneiro. Sí, esperando, a ver, con ansia, a ver que tal está este ano. Aquí hai unha marea azul, non sei se vos fijastes que temos aquí un cuadrante con unha marea azul impresionante. Sí, é unha peña que hai aquí en Moraña e, bueno, estamos aquí con eles comendo este ano a ver que tal. Cantos sodes na peña? Pois mira, este ano hai casi 160 socios e fixéronse 400 e pico camisetas. Ou faltan socios ou sobran camisetas. Faltan socios. Faltan a xente socios. debería pagar a cuota. Porque con esa cuota fanse moitas actividades durante as festas do carneiro, concertos, gincanas, moitas actividades. É unha cuota de 30 euros ao ano e é beneficioso para todos. Moi ben, pois aí quedadito, a falarlle aos socios que hai que pagar a cuota. Veña, a disfrutar do día, chicos, bo proveito. Deixo que estades ca repartición. Sí, estamos aquí a ver se comemos. Mira os homes, non perden bocado, No. Aquí o que non corre boa. Que, estades esperando o carneiro xa? Sí, estamos aquí cos entrantes e tal, e a ver agora cando traigan o carneiro para comerlo todos xuntos. Efectivamente, este ano tuvemos récord de venta de camisetas, así que nada, somos a peña máis grande. Este ano fallou-nos a mitad da xente, estábamos 15 e a última hora viñamos 8. Máis carneiro? Máis, hostia, vámoslo pasar de puta madre. Que sei, eu levo vindo aquí desde hai 30 anos, polo menos. 30 anos? Sí. Entonces usted xa veu medrar a festa. Vina. Vendía os cordeiros todos algún ano. Ai, sí? Durante moitos anos vendimos nós. E o meu irmão. Entón descubrimos a festa un ano e dixemos, vamos nós. E colleunos a mesa a última hora, hasta viñamos a última hora de todo e non sei como fixo el para arranxar unha mesa. Arranxounos a mesa, desde ese ano procuro vir casi sempre. Pois moi ben. O que pasa con os anos, encontro unha pandilla de 15 ou 16 de outros anos. Pero usted está comendo tortilla, non lle vexo pimiento. Porque non nos trouxeron estes langrans de Herbón, son así. Non me trouxeron pimentos de Herbón, manda nabo. Eu estar na festa... Mira, aí os tes, mira como se pican, mira... Eses son os de Herbón, non? Eses son os fuertes, é máis este. Non ve, mira. No, Moriño. Ah, pa min? Sí. Ah, claro. Home. Bueno, Ramón, este é o que ten a vida dura do reporteiro. Estamos no Concello de Moraña, nas festas do Carneiro. Bueno, isto é un traballo, un sin vivir, un esfuerzo que temos que realizar. Salud, o colega que se aguante que ele ten que traballar. Non vou facer publicidade, pero está... Oh, maravilla, moitas gracias. Atención, que temos un momento especial. Hoxe imos a entrevistar a unha persona internacional. Hola, buenas. Moi buenas, que tal? Moi ben, de maravilla. Aquí a sombriña. Aquí a sombra, aquí Moraña. Levamos todos os anos vindo aquí. Unha mesa de 20. Boa comida, boa compañía. Bueno, o carneiro estupendo. Ainda non probamos. Pero xa cheira, xa cheira. Xa recende. As empanadas maravillosas. Ojalá viñamos sendo un yogurís, esos somos maiores. Pois moi ben, aquí con moi boa compañía. Jana de carneiro. Sí, a ver como ven. Pásalle igual a ovella, non sei se o sabía. No,
é que non vou neses temas, eu non me considero velha. Que vindes a recoller o carneiro xa? A recoller o carneiro xa. Isto que O número da mesa que nos van dar agora o carneiro que nos tocou no sorteo. Ah, tocouvos nun sorteo? O sea, no sorteo, non, cando cada carneiro sortéase para cada mesa. O sea, non é un carneiro para mesas, o sea, o carneiro 79 non é para mesa 79, depende do cando están listos faz o sorteo e cada carneiro toca aí unha mesa. Ah, moi ben, entonces a vos tocouvos o número 79 e agora tenéis que coller o carneiro co número 79. Correcto. Moi ben, pois non vos molesto máis que isto xa cheira, xa temos Xa cheira, é que vamos tendo fame. Morrendo con fame. Fame negra, fame negra. Eu a ver se dou catao, a ver se dou collado un masquiniño por aí. Chollo que tes vexo complicado. Malo será, malo será, malo será. Que é o mellor que está, Xa lle botou o ollo. Vamos, claro. Desde Suiza. Desde Suiza. Palo Cordeiro. Pero chega... Tal foron 2 días de viaxe, pero que non é nada. Pero chega lá o cheiro a carneiro. Home, chega. Chegamos a estamos en Lousana. Como cheira carneiro. Colle o coche que temos que ir. Nós vivimos de Moaña, esta de Viana do Bolo. E de Cambados. Todos de diferentes sitios. Pero bueno, estamos pasando moi ben. Temos aquí a unha organizadora genial. Esta. Artífice. Bótame a culpa. Usted debe ser o cirujano hoxe aquí. Casi. Casi, non? Vemos que ten unha técnica depurada de corte de carneiro. Estamos buscando as articulacións todas. E que, como levamos o día hoxe, ben? Perfecto. Con ganas xa de meterlle o dente. A ver se chega o tempo. Está buenísimo. A estas horas ten que entrar de maravilla. Entra na mar e menos. Sí, señor. Que son de aquí, da zona? Carballo. De Carballo. Carballo da Coruña. Todos os anos. Todos os anos, para comer mentre nos deixan. Bueno, disfrutando de un gran día en torno a unha festa que é a do Carneiro ao Aspecto, que son destos eventos, destos posibilidades que ofrecemos a todo o conxunto da provincia e de Galicia, porque aquí está xente chegada de diversos puntos de Galicia, en torno a un plato mítico como é o carneiro e sobre todo nun entorno e nun destino como é o Moraña, que ven a poñer en valor pois todo o potencial que ten a provincia no seu interior, porque aquí se falamos de Rías Baixas estamos a falar de 61 concellos, os do interior máis os da costa. E que gran experiencia nos permite vivir o Carneiro ao Aspecto aquí en Moraña. A verdad que eu levo toda a mañán paseando por aquí, encontreime con xente de Asturias, de Suiza, de Estados Unidos, que veñen todos os anos a comer o carneiro aquí. A verdad que é todo un éxito o carneiro ao Aspecto. Sí, son un éxito e logo xa se ve no momento no que se coñece que salen á venta as mesas, con todo, enseguida se agotan. Por lo tanto, eso é síntoma de que funciona e se houbera o triple de superficie, seguramente que se daba cobertura. Pero a Carballeira, esta excelente Carballeira, pois dá de sí o que dá de sí. Pero bueno, eu xa lle digo, estuvemos aquí con xente que nos decía vamos ter que falar co alcalde e que nos amplía a Carballeira porque se nos queda pequeno o sitio. Bueno, plantar carballos para que cheguen a este tamaño non é fácil, pero Vaise demorar, pero o importante é que, bueno, que toda a xente que disfruta aquí na Carballeira, fora da Carballeira, porque esta é unha festa que trascende a todo o concello de Moraña, que nas súas casas pois están disfrutando dos carneiros que se
asan aquí, polo tanto non se circunscribe ao ámbito da Carballeira, senón que a todo o Concello de Moraña, é do que nos temos que sentir tremendamente orgullosos. Moi ben, pois moitas gracias por atendernos e nada, a disfrutar do día e a disfrutar do carneiro, por suposto. Por suposto, se vimos aquí foi a degustar da excelente gastronomía que hai en Moraña e no conxunto da provincia. Un día estupendísimo, pois que creo que a xente está disfrutando. Para nós é un placer que, bueno, que todos os anos xente que se desplaza de moitos, de moitos sitios do territorio xa nacional que hoxe nos acompañen aquí. Nacional e internacional, que temos xente de Estados Unidos, xente de París, hai xente aquí de todos lados. Isto é verdad que ten que encher moito de orgullo. Sí, exactamente, hai xente que se ve xente de moitos sitios de, como decía, de todo o mundo. E sorprendeume aí cando empezaron os lotes que hai 2 lotes que, pagados desde cuentas suizas que, viñeron con xente de aquí e repetiron e agora veñen pois xa con conocidos e amigos de alá desas terras. E, de todos os países do mundo, como dis. De feito, vouche contar unha cousa, non sei se sabías este dato, o home que entrevistamos fai un rato que ven de Estados Unidos ten o carneiro espeto tatuado. Pois non, desconocía esa información, pero para nós é un placer que esa xente que o pase ben, que o disfruten e que o vivan con nós este día tan estupendo. Ademais, comentarnos que foi un récord este ano, que se venderon os lotes en 9 días, se non me equivoco. Sí, exactamente, cada vez temos baixanos ese margen, abrimos o período de lotes o 23 de junio e hasta o 18 de julio, pero o aforo é limitado nesta carballeira, esta magnífica carballeira que temos aquí en Santa Lucía, pero o aforo limítanos moitísimo, non poder albergar máis comensales, pero é o que é. O vos e breve 2 veces bo, din, entonces... Exactamente. Máis familiar se volve a festa. Sí, máis familiar, máis acolledor, e ese é o espírito da festa, que a xente marche de aquí e marcha contenta. Moi ben, pois moitas gracias por atendernos. Nada, agora vou aproveito a disfrutar do carneiro tamén, que toca. Sí, exactamente. Moitísimas gracias a vos por estar aquí. Gracias. Moi ben, festeiros e festeiras, nos está aquí chegamos, non vos esquezades, 986 71 0741 e estaremos aí para gravar a vosa verbena ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. E eu despídome de vos, xa vedes, con este manjar co carneiro espeto aquí en Moraña e, por suposto, vamos a meter a boca. Restaurante Bahía Las Sinas goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Das Rías Galegas a túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar,
tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores. Podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá.